Ncera kiumia kithiru. Kanaregire cukuru muciari akinandeta ava nenda kosi ya makanika negucaga roho wakwa akimbira thie kosi ndegucaga ningendera na mathomo nauma gathi kuinithia gwike ni muvoe muvera ni mwire ni mutheru anjokie cukuru ni ningenda kwira uria ciana cionthe inja ituike cia gutuika cia gwathika marumire mathani ma aciari ao na Ngai matigatuike a kurumira mathani ma ngoma nundu guku ti kwega kundu koguo matuike ma kurumira mathani ma Ngai. Muga mutegeri tugukinya kagita kangi karia wendete muno kakuona gipindi giaku gitagwa Ncera. Mbetagwa Maureen Kinya Kirimi. Kiri gipindi giki tukariungaira ncera cionthe cia Kenya kana ncera cionthe iria iri Kenya kenda tumenya imbio yongwa gikarikaga ncerene eu kana imbio kiongwa baria baingirindene bathithite kenda bakinya ncera o eu. Ingo kugwata ugeni o kairi mutegeri. Ingo kugwata ugeni mbira marietwa jaku. Nitwa Juliano Mweti Mururu. Na umete ko na wina mianka ing'ana? Miaka ndina 32 na mbumite saindi cia Meru. Ni irio biriko bigukenagia ukiria kana biria wendete kuria? Irio bila bimbio mbonkenia nkire mucere na mnyama. Imbio thithirie kenda wethirwo wi mubungwa thai. Oni bianda bithirie kenda mbithangwa ati chobi ndawatirwo no kukui mathaya kenda ndaruria mathaa tekinyi. Na egita rionthe riria withairwa uri na uome uri raia imbike gukenagia muno kwithira uri free kana utetheki. Oni ni kuriana na core bakwa bombe ndete kurianira. Imbige tumi wendire kuthithia ngugi yaku kurita nchobi. Nchobi nika ndonene oi na mbia saiti ngui inge cionthe. Nchobi wina ikuwenda iria? Nchobi ndenda iria sendi cia Kauata. Thaici ukarite Ncera mieri ing'ana? Lai ndirite mieri 8. Kawagwatirwe ri? Ndawati December. December tariki ing'ana? Tariki 13 ndaigwa kugotini tariki 14. Nwithaira wina mwekuru kana ni ugurene wina ana? Mwekuru itware no lakini totiana no 2014 mweri 3 na twana twile no. Igita riri ukarite Ncera kwibo beja kuriungira kana inya kwina muntu weja kuriungira? Bayite kundiungira mwekuru nari na nyamburatha na mama kwa nari na. Kwi baije no ingeri? Baije ndendene. Kwina mauku wendete kuthoma? Mauku thoma ya Kiswahili ko skuru. Tajari kuthomete thaici na imbio yongo uthomete kiria umba kuga indathomire na ingukiririkana bwega? Kiswahili nthomete. Imbio yongo kiri Kiswahili kiu imauku jari kuthomete jari ukuririkana? Kuririkana Kiswahili tu ya kirasi 3. Ko kinyete kirasi kiriku kithomo giaku? Tutirambiriria tene omeno ndina ciumia 3. Ntikugira aja ndiugira mbere othekwa kana kagita kau gaku ka ugwe gukura wakinyire kirasi kana wathomete mwanka wakinyako? Cukuru ntathomete itarira ya ndatere kirasi 1 kutamu 1. Nikio tere cukuru itu baba? Mse wakwa akwire tikuwe nyi kwenda gukwa ayalia yire tu. Ku urenda kumbira kethira gutakaririo u maisha jaku jaiji jarindithirwa jabuika? Agithira yabui saiti. Imbi wenda egita riu wathoma imbio wendete kwa wathiria mathomo jaku kethira u gutakarire? Au niki ainya ndaitari. Wendete kwa daktari? Niki kwako daktari kwa gukenagio u? Daktari kandona batiri tango injo musaiti ya babange. Takaubange. Umberiro ukarite aja mieri ing'ana. Mbiro ria ntuku kwithero iri kuma rukiri mwanka ugoro ukaira tha ing'ana imbio thithagia?
Ukira tukira thaa 12 tukaria mwanka tukaruru tugeta kunywa uchuru into themwa ndeka uthate au andi gukuma nguini. Ngugi ciaku cithera cikaria atia aja? Nguinte itithara ithukia au nontu itwiya twaturia sukuma urui na nyani urui na spinach ciu ndiona ngui ithukia. Thaa iji tukwaragia mbere twambiria aja itukwaragia umbira kwi kithomo thoma aja Nchera mbira ura kithomo kiu ura kwithera kuri kana inati niki gitumi wendire kutonya kithomoni kiu bibia tumembuku ma nika kwatugira uti kwingi mbomba kumba no kuya cukuru ontu bomba chwendenio akawajitwe nae kiongo kimbaiti saiti mbeta ngari tina kontrol kiri mathomo jau uthomaga ijari kuja gukenagia kana ikithomo kiri kuendete kiri jonthe Giswahili inkuona nwendete Kiswahili muno thaa iji nandita narua rukiri womba kumbira imbio yonga buthomete kana leo tebio ndathoma thaa iji rukiri utikio wathoma no uririkana imbio urathomire goro tiririkana ona ndio uriona kithomo kiu gikigutethia atia kiantethia ontu mbunge itarira ya no gankendelea witambere na sukuma kibungo na nya githomo. Thaa iji nandi itukwenda gwita kinogoko kana itukwenda kunogoka na twacokera kairi tukenderea kwaria jama ingi mutegeri ugeta kuraja itucokete onandi. Turi Nairobi West Prison na itokwaragia na Mweti itukwenda muno atwira imbio yongo athithirie kenda ethirwa ari muthekwa. Mweti ntuku eu ya mbere kuingirwa kana ntuku eu arugurirwe Nchera werwa nandi wi muingwa waigirwa atia? Ero mbaya sindi Niki waigirwe uthuku nontu bunda watirwe na nikwethia ndi na makosa nomberie makocha jaku jari ja kwethia ntina lesson sina kurura mathaya mututho atikinyi na imbio yongo withira umisete muno kwithira uri na uome na ukurianira na sore kumbe ndagwethia nkiriana irabo saindi na tukiritana irabo ngui mbira kiuraja uri ntuku eu yethirwe kari eu ni kwa eu ya kugwatwa yongwa ayuere saiti onto ndiko wato ndaigurwe mbaya saindi na ntari ningo itwari na akiusiokwa wengwa ndamutire na umeru kangeta process eu yonthe ya mwanka withirwo kunenkerwa nguo ciaku cia Nchera twire ura kwithera gukari kwithera guthugi muno ntu wiya ukaretwa ukandikithia miaka eku na vile bitumite watwa alafu riwe ndi ukaritira nguo kunguru icia ni cia kubungwa ukarita nguo ciaku uri wekira kunguru bugeta awarita nenkerwa nguo getha nunguo kuma Nchera ndene ukaerwa kuo kuria ndi riu no kubangirwa ntuguro ukathanwa kandi eku wita nguine enda ethia yandiki marieto yaku na miaka ira ubungi kaithe mieri riu ndi ukaerwa nguo fulani wandikirwa thicamba ndoo uu igita riu ukarite Nchera no thithi wina acore kana nonire acore ndonere ibaire ombalia manda muranda riano na ire ombalia na nyama mathokwa na mbura thokwa na ire ombalia na ndeja Nchera ndene wina acore indi nabo banda ethire kuo ndonere ibwata nocia na ibo bionthe imbi bwendete kuthithia bwina acore baku kana uria ntuku kwethera karibu na acore baku kana rira weta kwaria nabo atu no kwendelea ngoi cia thirikari tu mwanka tucukume kibungo tuthirie
mwetimbira na ndeke uraja kuma rukiri mbere ogwatwa uria gwakarire mwanka ukinya kagita kau gako gwatwa. Ukirinda ukire sawa kabisa na tuendelea kurua chai eko na kiusio kwa na twanywa na twarikia kunywa twagera tuthambia nyumba twaria tukarinde au tweterete mathaa kinya kurura mathaa yalio kinya turure au into thaa 8:30 au nio makosa yari alafu ilio cibwegire ambira takure wewe ukarura mathaa tekinyi ndamwelenka arema alafu iria aringire thirikari thimu ile ya mbikira mpengo ya toya eloya seneta Mutungi na eloya Guinness kireti kimwe na Kingdom Boxi na tiara baloya mbaitiele ambikira ngari ene turaitia alafu tureko monka Mikindori kwa Mikindori ilio torare Mikindori tunene tuko koti ndathomero account kwa tuika account cia kwa ni 5 ese Nchovi na Cethiala ilio kwa tukire uni kuvungwa mieri 14 ka ngiri 70 akiusio kwa noe aitungiri 8 ka mieri 17 ilio toikirwo mwanka nchera ikonchera ilio toritero kongoro toritangu cietu tukumondene yonde thile antu kondene turendelea kurianira abotu mwanka thai no Nairobi and Nairobi West. Ukumbira no iketwe nchere ngeti bara eje Inde kitwe ngi ire kuna ndimbero ra kwakarire kangeta doma kangeta ndachiro kuo ekuma kangeta ndaigwa mutindo ndaigwa sibitari kotwika ninga karetwa Kenyatta tegoretwa nchere Nairobi West kenda ntugu kwita matibabu Kenyatta Hospital. Umberire wajitwe iko mbele pia morio thatu ndanjiru wacu kiongo na nyatha iteagirabwa mori wena metho no ya mambelerie metho ya ora mori yo 5 tariki 27 kagita kau karite nchera imantu jareko wonaga jate kukubwira kana uga kethera nte nchera thaici mantu tajaja nte kurukira imantu yang kona yatombera nchera ba imurungu kuromba kimbume nchera ontu mecha nchera taya bui na nchera etebui ontu no kona ndatire tona to kona ba ino kaba kurira tunenya achari ba kona kaba kwangaika na familia yetu ni okai kwangaika tuno ontu bauni na wona gatea maisha ja gukaraja nchera yatebui jatebui ni imbio gitumi ukuga jatebui kana nata kwethera kuri kenda uga gutebui kimirire tia ithere thuki kibia kuria ga kimbi bionthe yi sawa na nya kingwite achi ithere thuki lakini ki yakwa ankona gwina thina kwitha ntembia nkuthukuma kuo no kaita ria kari wita mbere no ambe nkwende wita mbere gukurira nchera maisha yote ankona yapuyuni ukaumaja ntuko ya narua kana nyarire ukaumaja ugeta na mbere kuthithia ngugi uo ya kwendia nchobi nyatha ijure nchera no ntubwa ngugi u ale nchobi ntendelea ne orengi wenda kuthithia ngugi ri kunande kuendelea no teri na ngoichi otwa mela kire ngugi u ya gutwa mira kana ngugi u ya kioteri kawe na mbecha iria wina cio ugeta kwambiria ngugi u ntena mbia purange tambithie tetambari na ndo cionto ndo chibeguna ibomenya pete mule mpambia fulani kona bonde endelea ngwe ando sibari kuba ubo kumenya ba ukunenkera mbesa iwi nyinge ti nyinge ndira mpambia on ngilinye kumyake ando sibari ko ando sibaigwa waigwa nande imbio yongwa yatumire uingora ngugi ekwe gitaria riu ukugera ria mututhorete kinyite niki wendire kuthithio u oni kwa Alexander ntamenyethea chabu no thire ali ukwe me chibu angwatire ntamenyethea no thire ali ukwe
ndarurite gwitha inyanya alafu rwimbo ndekira full volume. Ukauma njera ta thaa ici witaku kana nwiregirite kwi antu bakeja ukujukia bara wijene abo kana ni atia? Kauma ya thaa ivo mbitambi nkabithia bitangachwa jamaa mwe awetwa Jacob Muninja. Katangalia no ndani mbia kendelea biashara tu. Nateomba kwira baria barera iya kana baria bateingeri nateomba kubera ankabera unbo mbobaira bamenyele bakathukia baya kuyiku kumanchera onto nyaka muntu akalota maonge thai wethe kwa miaka 10 ka miaka 15 ukaloka ora onge ukuthai kwa maisha ndibo ambo baira mbera baria boya bakaria na thina ona thina yenda onere nchera onto chera tebo. Inkwenda kunenkera kagita gaka thongi ni mbijo gagakenera muno kagukethia antu bonthe baria ukwenda gukethia kethia ni achore baku mwekuru ku itwana twaku mami oku bonthe baria ukwenda gukethia no bere kaugo kanini kare ukwenda teka kamere iria jo bakethia bonthe kombo kethia mamu kale nchina kanini enkombo kethia jabeti kabethia enkombo kethia Benandi Misubu enkombo kethia Njiripashi Nyamu enkombo kethia Elia Mutuma enkombo kethia Muninja Muronge. Ndenda gweta na mbere na gipindi giki ende kagita karia tukari nako mutegeri igakue ende ntuko otayanarua egita otaria thaa ici tukona na kairi mbetagwa Maureen Kinya Kiremi. Geria untu bwa gukuguna ntuko cionthe kinya kethirwa ntuko imwe ugekira inya nkuruki. Chera kiumia twitite anengatirwe ji mundu akwa arambeta vuka ngoca mundu ekira mugoteni ngoca ucio ingi na ni mwathiki kugudia na thina kuguna sagudu to twa wira wako mwega Takauka gacokwa nyuma no urege kithomo uregire ngendia gwatirwe ngiviro police station kuma Friday ngikara kuginya Saturday Sunday nguda kama suva nyitirwa mavitia ma kutesa ngata kata kusite paki